Retna ase nyansamu Bruni beka se living wisely abusiafo na otwe akọ apro asan abeto yembio yebeda twedi ampon nyankopon ase wo hwesopa ene bambo a wode aboye yadusua ye ni wusua efa efisofo enwoma Paul echode komom no yadru adusua toso enkro atifi asem no ose retna ase nyansamu yetwe ho abasisia Yesamu sasunu wonua na eno no yebe describe sani parasa say nyame ma unyansa ebem watimi differentiate between papa and body. Nyansa me na me bo ade me na me to asase fapem nyansa hwanya nyame timi dia bo ade base ya kan ne atiase a science huni na ba tunye no eyensem huni yebema munyina akwaba na afi yede nchi asronko nso ede ma munyinara yebeda mo asenso se abrena biara mode mofidie edito London Ghana memenda akwanyo for summer school na afi chosemu empense emu na otwe akọ apro asan abeto yembio kote munyinara adusua ni wusua no yehwe enwoma na Paul echode koma efisofo no yadru adusua etoso enkro adusua na atifi asem no ose living wisely ana se retna ase ewo nyansamu mabegwafo no aye krado a mebedo mu ade akiremu na fe wiade yadusua no asheshe so na ansa na no mamemfa asida pesi emfama 3BN TV Ghana sajuma koyi eboa yempa yi omuna se yefa yesa adisuan ya omunso fa ehwete ediko wiase afana enyirara nti se wutie ya na wo hwe ya se wo moa bi apese odi boa 3BN na abun se won number eda yemfoni ni fa na fe fro bi bajo so kakra bi obetimi ya aboa sajuma koyi fabo mo na enam saaye so mo nyankopon ahira na enam saaye so madachi bi nyankopon so aka cho se mepe nkrofo mo mabo mo dwuma no won so de okakra e de boa nti besin ekodide ewo osoro ayima emu ho so wo hwe wo YouTube nso ade mesre wa ne se obe subscribe ya channel no wi nso afa won sa mi adoma no so ne kire ne se ye video bi a won so wonsa ebetumi aka bi afen so meko manim no meda opening hands na sipa ye sanse metia me na chikakra but obebu adwuma no se ne wo so obone na ya babak bium enti ye to aso enti no meda mu nyina ase se ye nyina ya adom na ye boa ma adusua no ekoso se ne ekoso ende mi wabuwa force nko wa hasi a omobeboa na fe de adusua yi empense mu ede abramo mi wo elder Hansen asamwa ekame ho wa hasi elder Hans ye mo akwaba na fe nso meda wase sonko kwan so se mini ho no otimi ene kama se ne wo se ye na meda se pa meko manimu a sister Agnes Tete uraire Agnes Tete eneti emfinfin zage ye mo akwaba great yada se and watimi aba me komani mu a ne ote eto no ha no yenua pani Samuel ababiu enete eto no a pani same ye mo akwaba great me da munyina asese yeto nsa e de frame watimi aba abusiafo ahobrase mu babia wo biara no katwani na mema opani ababiu emompaye emaye ntom ye mompaye ne jadofo uma yada was saudi yeshemu ebio ebra son se ye ba bibie wasem nyansa ho asem ne yebesua nti yestro se mai nyansa eni nimdi ebetimdi ato asmase na adofo no ma ye no omo che no nso ombefa mu aba ebeboa ye nyina ne yetimdi abobra be hye osoro yeni adum bebre ne yestro wadum ti amen amen but see fa afriam se Paul afutu a wotu efisofo se ne ye hu no abedrum pempenso bia afede adru
broni bɛka sɛ practical aspect of it ne ɔka ne nyinaa yɛ ne yɛ de biara yɛ kwa yɛ ba nyinaa because ɔhwɛ last week edition na ɔka sɛ abrabo a Kristo asesa no ɛne kasa honhom a ahyɛ no ma nti sɛ ɔwɔ abrabo bi mu a na sɛ Kristo ɛsesa saa abrabo na saa abrabo no ɛbɛyɛ abrabo foforo bi kasa ebe free saa abrabo no mu no yɛ kasa honhom ayɛ den ahyɛ no ma nti kane no na obi kame amemfa ɛnkyɛ no kane no me bie manum a asɛm bi a na me ka kyerɛ me yɔnko but ne abrabo foforo bi aba nti asɛm bi a ebe free manum aba no boni bɛka sɛ ɛyɛ edited honhom na edit asɛm no ansana abanti na afutuo no na Paul de mo last week I think say twice from last week the no aye hwe ne no o si yentrase nyansa mu living wisely and ye be hwe sa living wisely we no ne Paul epese ochre na afi ye hu adusua betimi asua free mu enti no samre no mema sister age waka yen ka abosam no de amayen ewo efisofo nwoma no etie ye enum imu dunum ekopem edu enson no pamtom yente radiasem enti monhwa mo nante ye enye se won a wonim nyansa na imom se nyansa fo monhwa mo adaje ye efise na ye na bone ye enti na munye nipa oni adwene na imom munye nipa wo hunu ade a Erade peye. Amen. Amen. Great. I think sir koya nimu no somewhere in the lesson no this particular verse no bebam na fe yetimi aduso eduso no na sene ohwe adusua na nimu no sene wode maye na wode adusua no toto sene okoto ade a unhu ade no to de bi omom ko ohyen no ye ton bibia obun se ade no wo na wo hwe TV na ye ton ade no hu no boy eso obun so obi se me ton 1 million me ton 100,000 ade bi o box bi wo hwe kra se na box bi wato 200,000 and I say onu nanim boy also or they kwaji be 6 million because what transfer was ade we esombo and I say ade we wiase nyina ye wo mu ba akopɛ se me nya na e be kamensa e ya ade ye very valuable. In fact, Paul ede sadie we na ode toto se ufri uye mama ni esom obo ena se obe fa Kristo so ade a esom obo eno na obegina so ede atu yefo efa sa nyansa asetena opese ye 20 first of all ye hwese na afutuo no esi ekọ se ne osi share ase ewo Ephesians chapter 5 1 to 6 no se ne osi share ase miente radiasem enti munsia onyankopon se mba adofo na munante odomu se de Kristo nso domu na wode ne ho ma yense ayeyede ne aforebode a oboma onyankopon etuhwa a eyede no miensa na adwamammo ne efi adeye nyina ana eni brede mumma omodin mpo wo mumu se de ese ahotefo enai na mumma wonte aniwudie ne nkwasiasem ana asesresem a ense na imum aseda enum efise munim dada se odwamamofo biara ana efi adeyeni ana onibrefo a oye busumsum ni eni ajapade Kristo ne onyankopon aheniemu enum mumma obi mfa nsemhunu na adamu na saa nyoma no ntina onyankopon abufuhye ba asonde maso amen. Great. It show the first aspect of afutu or the maye efa yentra nyansa mu no ekone semfoni be no twakere yen wa ha nya biswa that's so you can say obi entrance wo nyansa mu a na tse ye wo 2 sessions. That's right. Say one trans nyansa mu a ene na obetras e be kan say sabi dimi mu entino nyame so apau nia ebebua ye entino se so obi hwehwe bibi ho nyansa a on hwehwe enfri onyankopon a odi nyansa no ema etrese se nyame ma onyansa ebem watimi a differentiate
between papa and bone. Yes. Now without nyansa no also be betimi di bibiara adada. If you say a bar and I'm saying nyame mu nyansa no unim se ne bebe bia ye. Yes. Nti wo de osum na wo carry on to aso. That's right. Se ne ade be. Nti no se woka se obisa celebrate na se nyansa mu a nya ye be no nya no ho nyansa no e wo onyankopɔn ho. Okay. Nti se nyanya efri nyankopɔn ho a se de last week nyu ne abrabo pa no Kristo Yesu no ono no obe shape ye. Nti obe shape ya me hu nia eye ene nia enye ono na betumi am ye tu sa anamu biala eto aso. Great. Amen. Amen. Nti me de bi eka opani ababiu ede no ho no. No kwasem ne se se ne be ya ebia ye bete ne Yesu ya ase no. On se kotani nyina ye hwe the book of Ephesians. Na ehu hia se ye bete ba bia Paul wakasa eduri ehu asem. So we shall see every chapters 1 to 3 ni nyina no build the bedrock of the theology no. And some no theoretically normal ehu ehia se omotie. If chapter 4 ko no nyina na afi wa dan about practical Christianity. Yes. So we o Christian na we nyame eba we o hintini anasa we disciple of Christ. What does it mean in practical terms? That's right. It is a we hear this mienu a etwa so no a lessons 7 and 8, you know. Am I in the body of Christ? And I was saying am I and say yeah tena say ewo Christ shaped life. Say ya bra bono Christo o shape am I. Now fe ye kasa nso honhom no edi animu. Ana wo kire yen say ye tena se pa say Nyankopon akidefo ne ma ye frɛ yen say ye Christofo de a na esese ye tena se nyansa. Yeah. Anunti senior sameka aye no two things. The opposite is always true. Say nyansa enimu a ene na sebi na ye yankwasea. That's right. Na Bible no e de atoto ho anyansafo enum maba wadu no. Ohun ehu anyansafo num ene enkwaseafo num. Wo mu nyina ye virgins represent say they are representing the members, the believers ayaji edie. But niema ibi ye nkwasiafo no ibi ye nyansafo no say nkwasiafo no didn't live wisely. That's right. By having extra oil, which is the Holy Spirit. And I say wa ma won konkron no kwan ama no ene omo anya adwuma. E na nkwasiafo no etena se empty. Na omodada wo mo say ne amigo ya ebesome. Ene nyansafo no fa extra, which is the Holy Spirit. Okay. Yeko mebusem Proverbs chapter 7 verse 4. Proverbs chapter 7 verse 4. Mami kan rofo no na hwe you know. I'll say unto wisdom, yes, thou art my sister, and call understanding your king's woman. Okay. Sikatri nyansa say, me nua ba ni mu. Na frem hu say wadamfo. Amen. Amen. Kache nyansa say unia ba no. Thank you. Na frem hu mu say wadamfo. Thank you. Say uko Proverbs chapter 8 ni nyina, any chapter 9 ni nyina, Proverbs 8 and 9. Ni nyina ka nyansa ho asem nko a. Na nyansa o personify nyansa, Bronika say wisdom became personified. That's right. It is personification of nyansa na e ba ho. Or the nyansa gina o say me, say unya me a. In fact, baby e me de pa Proverbs 8:35. For whoso finds me finds life and shall obtain favor of the Lord. Right. And 36 and say, but he that sins against me wrong his own soul. Or all they that hate me love death. Okay. Nyansa. Na dia wafum me no di ni kra abro. Na one hour tane me nyina do wuwo. Good. Nyansa asem no kan wa personify. In fact, odofo a wutie me mesre nyabre na kenkan Proverbs chapter 8 and chapter 9 no nyina na hwe the personification of nyansa. Say nyansa si wa ye ne ho aye se nipa. Na mmom no nyansa o kan asem so no Jesus Christ asem no work. Okay. Because in chapter 8 no o chese ono ne bo ade. Yes. Nyansa me na me bo ade. Me na me to asase fapem. Nyansa. Hwanya se obi hwehwe nyansa o se omi se urade a o ma ade nyina akwa hohoro animu. Ti me ba back to addition say ne obi sa ye na in simple terms no. Se ye trans wo nyansa mu no ene kenkan sem na ye kenkan ye ne say o se ye trans a ebema ye de thanksgiving instead say ye be trans e wo
sexual immorality o tete no ano wo kan no efisofuo mu no esan se na ho yesika kuro mu nti na omo a lot of to say nemri mu yede ba nemri mu no more a lot of night clubs, yes, no more a lot of theaters, pubs, any normal na sexual immorality is so high to say ne ya and ne kura de abroso and ne TikTok any Instagram, YouTube, Facebook. So ohwaswa 90% of your time no ni obehu ni say maba one mrantie ye sebio ye wrowro ye hu na nsem adwamansem nko a na ahye so ma ne oka ne oyo ne otwero ni nyina afa adwamansem ho e na o se yentwe ye hu free sa no ma no ho na ye twe ye hu afiri ho no e ma ye nyansa kwan be ne fa so nyansa ye mfa enwom eni Nyankopon aseda eni honhom mu enwom ne enhia na enhia na mu eno na ma ye hu se yeti emra wo awie ye mbere mu a e de twen ewra already great on se toni se nyansa mfrase anye hostro ti se benya nyansa agi se nyame asem aka twene ye diso ye ma ye ho kwan na ho gonkon die ye adwuma na wasimba dwumma ene bekosro ti nyame hu ye mobone anya nyansa fo amen. Yes, but getting to the latter part of 6, no, do not let anyone deceive you with foolish words. It is because of these very things that God's anger will come upon those who do not obey him. What does it mama obi mfa nsem hunu na adam na saa nyoma yinti na onyankopon bu fuhie ba asonde maso. Great. Saa nsem hunu no ebi yesay. Sorry, I mean. Nti na sabi ni senti muni won ni twaka. Yeah. Example, say nsem hunu obi etimi wa wasua tresem no ama tresem na ka tro say ansana obeware no oba oni no enware ye no emma enene nna na obi firi akire ba bia bebe ka tro say na be de ni wahu say ugina so anase wonyina so enti no di adwene bi ato tinim say na mantra na manhwe na daachi bi ya me ware na yekona enema mfanhye a ene na to say maboka hu na say me rest of my life no my bibi ma tubisi kagu enti di bisa on say sa nsem na odi eba ye no ene ni atrosem so kan ye no o se onyankopon obiara ni wa obi se onyankopon a odi adeboni o se ye kura na ye nipa no se enim nipa o se ye di ma ye ma e di empra hin na ye bisa onyankopon a won fasa ni ma ne num ye enti bisa so wa watenase no kuremu akoduru mpempen so a obeware na wasire nyankopon se wo mawo nia wakuma pe ya de pano Nyankopon onye odada ni onim se otena ase no kuremu enti no no so be ma wonia wonso wakuma pe ana ase ni efi ni kekan bi ani hu even se kekan bi kura won ho a Nyankopon onim enti a wode sa ade na ma na se o ma obi di nsem bi betu tinim se kahwe ansa na ensem hu o se nesu nsem hu bebre mpaibo eti asoro kwa de honhom ni mayenko ha enti sometimes ye night ya Sunday month na esi baby foforo ebi asisi so onye nyame kwa na ebo ade na afa de wa join tanta enti 6 days better na nyame timi de abo ade but say ya kan ne eti ase a saa nsem hu ni na ba tunye no ensem hu ye nkodi akiri ye ne omunya twaka bia na akotwetwe ya akosa yo all right enti ensem hu no Matthew chapter 12 verses 36 and 37. Matthew, eti dumienu nkemo diasa ensia ekosi ediasa nson no. I'll say, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. That's right. 37. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Na mesimu se asa hu biara nipa beka no obebu hu akonta atemuda na wonsam so na onam bebu obem na wonsam so na onam bebu ufo. Amen. Amen. Enti se wo hwa idle words no eye sometimes ne yen ye ka se ne penifo aka bi normal I say failed. Yes, to go to trog. Yes, to trog so crank our mu yes no yes say na nipa back on the obedient be wagen these failed no sometimes a Christopher we join into it. That's right. Now or say they be yes ne kan yo nyame na me kan it goes back to Ecclesiastes chapter 12. Yeah. Say
ne ye nyina no nyame de beba atemmu mu papa uboni obebu mu atan ene ne ye de ya no aka nyina unse last week adisua no ema ye se no ma e free ye no mu ba no sem a ye ka no ebu ye mfo ebufuo mu ne ye no ma but we no hwe pa Ephesians chapter 5 verse 6 no enye just idle words a ye ka keke or since hunu brofo no say let no one deceive you with empty words. Yes, empty words ni bi ni say ye wo nsafo ahodo bebre a they pick and choose. Normal what Bible num say ebi obehunu bi a 2 Corinthians chapter 3 or can say ebi a ye twero abo emranse mo abo pon so na ye owuo som on hwe contest no it you know the whole emranse bi ni nyina wiped away. That's right. Asem na wo ka no is so empty because only Bible nyina so papa bia e betimi dia kire say emranse bi nyina ya because Paul can as no nhwe no ka say wiped away dia. Yes. Or deceive one say utimi etu onyame mra na wo free because wiped away dia utimi ye bibia. But what the for who said if somebody says anything emptier emwa 1 Peter chapter 4 verse 11 or say obi kenyame asem a onka no say onyame asem no se ne etie sir bro for say speak as the oracle of God say ye apamfo for no ho asomfo eti enye say obi ka asem bia empty na o dey deceive many people are deceived into ye ne yedi nkomo bebre ne ye ka enyom a akwanhwefo ye nyom a na even woni mu asebe kramufo anye niefo ene even obi kura wo se won nyinyame ni kura no ti nwom no a na ne ho ne ni agye no ene yen nam that empty words no ama nipa da yen say esan say ye pese ye convince other people nti we bia yen nwom ake akofa ene kwan ye fa so ye noma ye som ne noma ni nyina ne ye noma say ma obi na da o yes you walk in the light walk as children of light mo nante say emma monam ehan mu that's right eno na emma ye hunu say ye nyame a wo ye han ne nam na ya ma ye ho kwan ama obonsam amfa empty words that's right amaji ye mfiri nokre na yaje adi no you be that say ofedi has be that say ye to aswe so from 7 to 10 na hands ball so kakra bi yan kan Ephesians chapter 7 chapter 5 verse 7 to 10 no ye nhwe hands kakra walking as children of light ye nante say han mano pamcho Ephesians chapter 5 verse 7 to 10 enti moni won nni twaka na akane no na mo yesum na afei die mo ye han awurade mu mo nante se han ma efri se han abada di papa ye ne tene ne nokure enyina mu edu na etwato no na mo nso die eso awurade ani yie no onhwe amen great yes into no hase no ye afi na ye nhwe ne ye wo nante se hanba no ye behwe ne in a more practical way no obi nam se hanba na brabo te sen ne ye te sen oye den enema yehu se asimasi onam se hanba Medasi Bismarck se ye hwe akenka asem na wode hya se 8 no se na akane no na mu ye sum okay ye mu se won se difference e wo esum ene ehan ene se ye dum light se si a wanhwe ya wo twam wa ha onan babubobo be bia wanhwe ya obeti ato enso ye so light na no na a reflect ama sa ni ana hu ni ye ni nyina no wahu ni nyina ayi it so ka se ankane no ni ye wosum a e kire se ankane na ye hu Yesu Kristo na oye han no na niema bi a ye no ye de eni anim se ni nyina aye na nam se Kristo Yesu ye han no ya be hu no ni ye de ye hu bata no subai bi a Yesu Kristo eda na di no e wo se ye hu sa subai ni nyina e bi oye mu subai ni bi ni se ankane na bia na oye obi a nsekru pa no na odi akai ensam keka hu na odi kai e ba ya aka menene betwe ama sensati kese menya dai na upese ugina hu mie hu se wodi chese ya meka because won fa obi a hu na wonim se data na wo esum betu be hu han no sa na ema ni nyina no ya mesi ni nyina no abeye emre bi edia na hu han na wo ye enti na wa be hu han no sa na ema ni nyina ya didada amao great enti me twaso ne ahwe ne sei enti so obi ba Kristo mu na se ankane no de na se na wo kire no
yesa hu saa sunu wɔ ne mu a na ɛno no yɛbɛ describe saa nipa ne sɛn ɔte Kristo mu boni han anase ɛno yɛn ka ne sɛn because na nka ne no deɛ wo kan nyina na ɔyɛ waba Kristo mu which ayɛ nim so waba Kristo mu dia wabe hu han no but nka ne su ba no ɔda so yɛ ɛno say megidi say ɛno na yɛ contrast no light unim say you can light light enya ade a existent senka ye pe yipa Nyankopɔn bɔ ade no na eyesum the first day no body high in other words no light is the absence of darkness and obetimi so can say darkness is the absence of light it is sum ne high intimate na at the same place ema ne ye and it high man no ka ho asem no in Romans chapter 12 verses 1 and 2 nti adofo no mitumofo say momfa mo nipadua ensi wo se afode a eso ani eni munyame somo a adwene ewo mu so the renewing of your mind that's right enti eno na e han no say naturally no so ne da ya metaka no Psalm 51 verses 5 and 6 or say boni mu na me na nyense me na amumuyomu e na wo me it by nature yen ye yesum because of born a inherited from Adam inti. That's right. It is a yebetimi atena se wonyame pemu a e wo han no mu a yentimi fa ya hoden entina mu. Every say the moment a yehia kanea no yehia han no ese so kanea. Sir. The moment a yan so kanea no esumu na yetie. Esum ne de Paul say muntu esumu nyuma ni nyina enwu. Esumu nyuma no obobo so wo hen. Galatians chapter 5 verses 19 ekono eti honam nyuma no no ano san frɛ no esum nyuma no ma e please honam no o san frɛ no esum every say esum no eye obonsam ne nyuma eti adwamammo ahohwie aduto kunsum mpapamu nitan akayo abayigro ene agobone ne noma a etete saa these are esum no a ankane na ye womu ena onam kwampa bi so ena wabegi yen edi yen aba han no efiri sum no mu aba han no mu han no edi na ema yehunu han no eye the contrast of esum no eti ehwa no to aso a verse 22 no o se na honhom aba no eno so ne han aba eti ono so ne odo ayamuye gidie papayo enida ho abodwekere na mmara bia ni ho a eti awe adentira efise sum nyuma no emrata etia pa enu nti na ye ya ye koyo no wosum edi se wade bia wo ya wo hwe wo mati na wahwe ha na wo pe ba bia sum wo na wayo no eya na entire mfiri nyame eti no esese ye hunu say if you are living for the light walking as the children of light or say ye ni omunni twaka eti wo bi say question bi say se nipa na ba Kristo mu no oda so ye saa na ekire say nia ekire ne say waba edan no mu ya so kanea senka omunu han no mfa nante but by his own will no wadum kanea no kwambe no fa so dum no Kristo no ma ye han no ye nim about Christ but we don't know Christ. Yes. In the last week addition no ma ye said we have to study Christ but we don't study about Christ. Enti ye mu bebre u bi say ye wu Yesu o hia ye nim wan na wo no ye nim na dwuma o ye nim ensem o kan ye nim but do you know Christ? No. How do we know Christ? Say Christo abrabo no a wo boy no me ye be hu bi wo memu na manante say Christo enti that is this obi a oda so eti yes asumi nyuma no na Paul friend no say oda so ya kokoa na oda so no milk na mbu hia kasei en anase dompe. You don't need to be at that place. But any just a woman is a mijane sa em wayen. Any just a woman is out of it is not hope is not lost. The moment you will realize say uti sumu no the next thing you need is light. And you will hear Christo. The moment you will Christo on kronkron was omwa wo no e ma usumu nyuma no oboa on kakra ma otwe ho firi ho na me ba be ye e han no ba fully e ma me pie han mu manipa ehwe me eno na Yesu di bu be say moni wiase han yenso kanea emfa hye kodo ase eti ni me kina ba bia
obi etime nkasa me ni Kristo ba no yo meda se moma ye nto aso abusiafo ha ye gusu ara ye hwe Paul ATM for say entrances wo nyansam no na ye gusu ye hwe ye nto aso from 11 to 14 no Ephesians chapter 5 verse 11 to 14 no so ye hwe de all can say wa da nyane see na munya esum nyuma enso aba no bi na yumom mompa ho ntoma efisa nioma ohunta ye no eye niwu se obodi mpo na nioma no nyina se oma eda edi a han yi no edi efisa de oyi edi nyina ye han enti na o se wa wada nyane na so refri ewufuo mu na Kristo ho beshen amawo amen amen Kristo no beshen amawo amen great and I think say the hands in his last submission or ebobo when be so akama no nti afutu etato e wo hodom na say ti upon all this no say wada nyane if you are in slumber like what da now content anymore sisi no ka to say nyane waka na fi start to say obenante say sabe ba minim am say same person can be kakra na me person me de esoso ho ne yese se kai last week edusian ye pa na e kire me atiase pa ye se enye ye ya hoodin na enye ye tumi na ye betimi e de adi sa enema no so but was ye ka ken kan se bi o se mumma mu ho kwai na Yesu Kristo mumma mu ho kwai nti se ya ma ye ho kwai se nyame no omfa yenye ne ye pe ne ya dwen se ye de ya hoodin a ne ye se na e da hanse ye kan no ya hwe ya ye na ne ba ko besi ha na ba ko asi ha nti ni ahoodin won bia na ewo se ni sisum nu na ahoodin wo ma e betwe ni wo ha e pese ko han ni mu abeka ho osum nu great ana se uwo Kristo mu pa nso dia a ene reshaping your life na that shiki yesu no uma ho kwa Yesu Kristo be shape nkakra adwo esiwe great nti bia sometimes na no so enye nyoma na ada edima ye hu nyina emi na ye na no bia obia woni personal enabi wona brabom nti bia mi na mini media ankosa mini media sompani ni media nti bia meti asafum a woti asafum ne ahonim se aye honhom mu na ama wono me na emo mpa na awade mu na yentwe ho fini se be ye yase e be fu afumusum ana obeka se ye free so na ye nim no e beka se awade na me yes abasku no na me ye we so bia na madaw baby tinya me ho yamo great my fact to even come and nana sem no kan ye no on say metaphor say ye kan ye se bi wakoto okete so ada but or the toto en sabro ene ensanom ho yeah nti woni okan ye ene say yentwe ye hom free en sabro yeah ene ensanom on say unfortunately no word na o use o translation no New International Version you say ensabro na ensabro no mum na emayen ekọ wo hawmu but the original language you know enye ensabro no ensa no because anya Proverbs chapter 20 verse 1 e kan no say ensaden eye okate say ebro or you say or ye new force dey new refi word no enti yentwe ye hum free ho obia wo se wo ba Kristo mu na open bibia justify won say Bible ankasa ma ye nomensa ene nsem bebre no you are treading on a very dangerous ground yes because sober the moment you be till the word sober ni bi actually say ma wadwen mu na ho it hum mu no ye kan sabro a ye normal hodo a yabobodin no sexual immorality ene bone ahodo no na me ye to nsa honam mu no physically ye no mensa no e ma ye nye sober e ma yadwen mu na ho e ye dem nyankopon onyame ba Esrew ema obi medada se nom na memo Bible na tu yemfo se ensa ye ofeudifo and your tomu ntentan no onim nyansa etimo ma ye mfa nsa enye enoma abema yada because enna no osan bo so se ensabro ne ensanom eye part of normal ema yeda a yentimi nyane se adechiema enko nyame ne donumu Mamenka verse 18 was say na mumumro nsa efise eno na de sakasaka ba na munya ma wo honhom amen great it me da wase say mo achechire mu e de amaye see afi na ya drew the very
thing na o ma ye hwe ewo nkabosem no emu mpime pese ye be kasa ho kakra Ephesians chapter 5:15 to 17 no agwadi kankan ba sa timu biu na ye nhwe asema ewo ho no mo Ose enti munhwa munantie ye enye se won a onim nyansa na imom se nyansafo munhwa mu adaje ye efise na ye nabone ye yinti munye nipa oni adwene na imom munye nipa ohunu ade a Awurade peye amen great ti ase ne ye show say na ye be anasensunsun ye be ne da obi a won nante se sabe okwasia enye obi o nante se onyansafo se ne o kan wa hey me gidi say yaboso dada na I'm just trying to recap the Canada no I'm say Same Ekai one some about the parallels or the differences between okwasia ne onyansafo no on say the word no you see o no monhwe mo ada agye yi if we say a day e dabone sa o he brofo no say redeeming your time You're redeeming your time because the days are evil. Where the na oyusu on the original language na oyusu ye no marketplace. Na ye ka say redeeming time wa it say ene omo very smart na omo hunu ba bia ye sales. In fact ye ba Brichimemu ha Britain ha e free be sales. Ye wo item bi wo ho a you bet me at on £100, but it do sales say it me ba be do be a £5 and a £20. Now, and no it do what ni opachira on say take advantage of it. The meaning no. The time I now work on with efficiency no. Now on marketplaces no more bribia omo ya na ya tetete the normal so. Then you redeem the time. Yes. You take advantage of the time. Taking advantage in say we could go because opportunity bia onyame apresent amayen e wo ye soro kro akwantu emu no enne take advantage intina Jesus say enne ne odomre enne ne nkwaje da se motemene a mumprim akoma eti we need to redeem our time say the days are evil wonimu da owuo beba wonimu da asembi ebeto wo wunimu da Yesu Kristo no ankasa be free kronkron bia na wunimu da nso a obepie enti in that case no every time we call a time or day you need to redeem that time eti se ne awonamwa na wahunu se ye sales na ade no so hia wo is say obetwen na obekwa akoto no aboden no ade kro no a no take the advantage. So word no you should redeeming the time because the days are evil no. The synonym and that's a metaphor no. It's therefore yet we see your time redeeming no. Nyame adom mpo wa maye prophecies bebree. Uko Matthew 24, uko first Timothy 3, uko Revelation enmu a wa maye esisema hodo a Yesu maye nani mebeba. Ni nyina bamu a efe ye ti we yan kasa no yetimika we dia we are saying say but you can we are again do we redeem the time we go back to do what we are doing. That's right. Jesus say send ye no one nano eyo ye no saa na onipa ba no eba ye no so ne nano ebeyo enipa didi wonom ye o ma wade wanka no maboni eno ma papa enipa yo no eno ana ebefa ya domum it we will continue to do the normal things that in itself are not bad but because you are being in every onyame so na ye de ya be call entertainment ene normal emma yen nkwaje ho no ebeba mpofre mu Paul say let's redeem snap up the bargain snap up the bargain eba fa na say sa opportunity no maybe yo so now we say to see between Jimmy for nyanza for Proverbs 40 my name be verse 3 ni say o Jimmy for nim na ho kire abawo na nyansafo ano krawo enti o just obi o ha obi na no asem kwampo ka ne na bechichire no ha ma o ha obi abeda no so o say o fe odi fo hwehwe nyansa nso wonya na nimde ye hunumufo na nimde enya hunumufo nyana enti se obi oya wise no
Chese osua mo wo kire ne bia ogika ho na de we jimini de wo tun fukara na operate go enti on hu bi da enti se yesa se yetie nyame asem na de bia boa ma ye hu abrabo pa yese ebo na ye nyansafo ho nyame mu basa ne o ka kire ne ye ka na ya anya ye nim yesu ho asem se ye nim yesu we are not walking the talker mfaso bia ne so enti nyame mboa ye na ye ntie nasem na ye madwem mani nyansafo Yo, me da same say yemre no akasima kakra bi na de aba na wie ye. Yenhwe ne di awie na fe yemfa sorry so yenhwe osom a honhom wo mu no se ne no so afutu a wode ma yen e wo ho Ephesians chapter 5 18 to 20 no na fe yemfa en sorry yen addition no so. See, na mu mru nsa efise enu na di sakasaka ba. Na emu munyama wo honhom. Mumma senkuo ho nnwom ne ayeye nnwom ne honhom ho nnwom nkasa nkyerɛkyerɛ mo ho monto dwom na mommo senkuo mo akoma mu mma Awurade monna agya onyankopɔn asedaa wɔ ade nyinaa ho yen Awurade Yesu Kristo din mu amen Amen. Good. Yenhwe mfoni be na Paul etwa kyerɛ ye efa osom ho se ne waka nasem yi. Nya Bismarck medasi. Si yefe akenka asem na me de be free verse 14 abakakra. Okay. Because yefe verse 14 o catch us say wada nyane. Okay. As they say obi a wada bia te say nia onam sum ni wakata na ni hu hwe. Entini se wada nyane, manyane. A mani ati. Enti say de me hunu ade. Enti 15 ne say enti mo hwe mo nantie ye. E de benti ni wakasa mo hwe mo nantie ye. Do wo nam nyanso betimi ate ahwe Obetumi ate ahwe yes betimi ate ahwe nank wada wanyane ana wo nantie kwasi hwe nantie ni yefi so betimi ate ahwe ana verse 18 no eba ne awie ye ne ka tere se na emom no munye mo ho wo munye ma wo hunhun nye betimi aboye ama ye te hwe kra ebe hu se ya te ahwe ye da ebe hu se ya da no eya bra ye ma wo enu ne betimi agade ye hu se no ma hwe ya baby amnam no me chia ne se hunhum na hye me ma ebe kai me ama metimi atimi ho afrinia entini yo mercy great amen enti ohwe baby Paul the free chapter 5 ni nyina all along no na okasa kire individuals that's right na okasa kire ankura kwan ebe fa so ebe ye kanea kwan ebe fa so ebe nante kwan ebe fa so ebe redeem time no na no Yesu anase daboni ameto ye mpofrim fi say we are in the evil time but obedru ha no verse 18 eko no afi wa be corporate okasa kire asafo ni nyina na odinsanom se na medika kan pese mesa akomu biem afutuo ene di kan se momma monno mensam bo adentia amamamufo no ne enkrofo no mo abagye adie no no it was their common practice say ensabro ne normal they always enjoy themselves in the way bia afi na enhye nyame animonyam ti na omo the practice no abewura nyame som mu na otufo say momhwe mo ho yie e wo saa normal no ho na mmom no don't leave it in the vacuum because Yesu aka say honhom fun bi firi wo mu na okone namwa na oba na se we hu se bibia e wo ho a obeprapremu na wakofre deadly ones eye more deadly nson ene akire ka ne ho na mo abegi atenaye afi they take control of you how many times or don't we see say obi ana owo nsanom ana boni bi ho eya o ka say wajai na wa ma Yesu kwan ama na nsesa no yi ana kronkron no kwan no afedi o san to mu bi mu a o ye ne hwe a eyi bi enu nti o say don't leave it in the vacuum in its place no let the Holy Spirit fill all right enu mu na otu fo say afi yemfa enwom pa Kristo mu nyom hymns eni nsankuo mu nyom na yemfa en replace sa enoma no a yesi ye entertainment no enti se ye bekọ akotena sabio manimu a sa enkrofo yi a omoye na ya woroworo ye ho na o stage na enoma sabi nkam ye ne wodan mu no yetimi gina stage na ye yo na ye boje so no se a Christofo na nyame achidifo agidifo ye bekọ akotena ho na ye de no kase ye de agi ani no
equally yɛbɛtumi de nyame mu hymns ɛne nsankudwom ne nnwompa a ɛhyɛ nkuran agye yɛni saa ama na yɛpɛ ɛno na ɔse instead of no don't leave it in the vacuum fa wei no replace no so nyame honhom sɛ yɛhyia sɛ yɛsom a momma yɛsom ɛnyɛ pɛpɛɛpɛ wano ɛwɔ nnwomtoɔ mu kasa mu ɛneyɔe mu na yɛnkae sɛ yɛyɛ worship no nyina ne yɛkasa kyerɛ yɛn ho ɛno ɛna ɛboa yɛn ɛma yɛtena sɛ in unity in the Lord. Great. Na yanante ewo han enum. Yo meda mo ase say yemre no aye bre ye de adusua no be etwe ase abusuafo ye beda mo nyina ase se mo anyi mo afidie amfan free ase na ye ne mo aye se adusua kunini adusua ye de abrawo no ne etoso enkono no wo se living wisely na se retna se nyansamu next week no ye de etoso edu no so ebe toa mo so eno so fall etufu to yamfo pa ye no na fe de obeche husband and wife together at the cross or you ni okunu afutu bi ewo ho ema ye nyinara nti yenya krado na next week so yemfa eti enu next week adusua en wonyankopon enhira nyinara babia wo biara no ahobrase mkatoni na mema sister Agnes and enhira adusua no so my kra Pamcha Bampai, Onyame Power Mother was ye were comforting, yet I was a son and what trace and a bet nothing when yansam. As Daniel in Camphon County, near a person whom you are the bedjam, Cobiam, whom yes, strongly say, then yes, to mute me from O'Brien, ye tre, or more muti and in your washer. By near Nanya tea for your fault, Nessie ye, or used to dim. Amen. Amen.